Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Kiliziya Gatolika yagize Umuhire Floribert Bwana Chui Bin Costi ukomoka muri Kongo Kinshasa wishwa zira kwanga kurya ruswa. Iyi ni intambwe ya mbere imwerekeza kugirwa umutagatifu. Kardinali Marcelo Semeraro ukuriye urwego rwa Vatican rushinzwe kugira abantu batagatifu niwe wayoboye uwo muhango wo kumugira umuhire wabaye ku cyumweru muri Bazilika y'i Roma yitwa Basilique Saint Paul Hors-le-Mur. Abaye umuhire wa kane w'umunyekongo Kinshasa. Floribert Bwana Chui Umuhire wari komiseri mukuru kuri Gasita mu wagenzuraga ibicuruzwa ku mupaka wa Goma yarashimuswe kuri rwicaruzo ndetse aricwa mu ijoro ku itariki 7/8 mu kwezi kwa 7 kwa 2007. Muri uwo mujyi yavukiyemo yari afite imyaka 26. Leta ya Kongo yavuze ko kugirwa umuhire ko ari ikimenyetso gikomeye kuri Kongo nk'aho Imana kubw'ubunyangamugayo ndetse ko baye intangarugero ku rubyiruko rw'abanyekongo Kinshasa. Mu butumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa X, leta ya Kongo yongeyeho iti Floribert ni igihamya ko umuntu ashobora kuvuga oya nta ntwaro ndetse ko ubutwari bwo mu myitwarire burusha imbaraga ubwoba. Ubwo yicwaga Floribert yari yanze ko ibiribwa bitujuje ubuziranenge byinjizwa i Goma n'ibico by'abagizi ba nabi byakuriraga hagati y'u Rwanda na Kongo nk'uko Kinshasa bivuga. Uyu wari warize ubukungu muri kaminuza witaga no kubana wo mu muhanda yari mu muryango wa Saint Gidio w'abarayiki bo muri Kiliziya Gatolika. Aline Minani mukuru w'umuryango Saint Gidio Igoma wari inshuti ya Floribert nimwe abanyekongo bitabira umuhango wo kumugira umuhire. Yavuze ko yabyakiranye gushimira hamwe n'ibyishimo. Yabwiye urubuga Vatican News ati tutishimo no kuba duhaye Kiliziya umuhire wahoze mu muryango wacu. Ati kuri twe ni isoko y'ishema by'umwihariko kuri Goma izwi ibintu bibabaje. Ubu dufite inkuru y'ibyishimo kuri twe no ku muryango wacu wose ku isi yose. Mu kiganiro yagiranye na Radio RFI y'Abafaransa mbere yuko Floribert agirwa umuhire Aline yavuze ko intambwe ari ikimenyetso ko bishoboka ko no kugumana ubwisanzure no kuvuga ubwigenge n'imbere y'amafaranga. Ati turabona ukuntu iki cyorezo cya ruswa gicengera mu nzego z'ubutegetsi zacu kandi ntekereza ko Floribert ari intangarugero. Uyu munsi ukuntu bimeze mu gihugu cyacu kini igihe cyo kumenya ko tugomba guhinduka, ko tugomba gukurikiza urugero rwa Floribert Bwana Chui. Kinshasa yavuze ko nubwo uyu munsi Goma ikigenzurwa n'inyekema z'imviturwa zifashwa n'u Rwanda nk'uko bivuga, urugero rwa Floribert rwumvikana nko guhamagarira guhangana mu rwego rw'imyitwarire hamwe no kwihangana kw'abaturage. U Rwanda ruhakana gufasha umutwe w'imviturwa wigaruriye ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Bwana Chui yari yaratangiye akazi akora mu murwa mukuru Kinshasa mu kigo cy'igihugu gishinzwe gasutamo Office Congolais de Contrôle. Nyuma yo yimurirwa Goma kuba umukuru w'ishami ry'icyo kigo ryaho yongereye ku banyekongo 3 basanzwe baragizwe abahire. Uwavuba ahangaha cyane ni Padiri Albert Joubert Umufaransa wari ufite ubwenegihugu bwa Kongo uko nyina ari umukongomanikazi wagizwe umuhire na Kardinali Fridolin Ambongo hari tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize. Icyo gihe Kardinali Ambongo yari hagarariwe ari Papa Francis muri uwo muhango wabereye mu mujyi wa Uvira muri Kivu Amajyepfo. Umubikira Marie Clementine Norete Nengapeta wari mu babikira w'umuryango mutagatifu yagizwe umuhire na Papa Yohani Paulo wa kabiri hari tariki ya 15 Kanama mu 1945. Itariki yo muri Kiliziya Gatolika wizihiza umunsi mukuru wa Assumption ufatwa nk'ujyana mu ijuru rya Bikira Mariya. Hari kandi na Isidore Bakanja umurayiki wabumbaga amatafari hoza afasha abafundi b'abakoloni b'Ababiligi wagizwe umuhire na Papa Yohani Paulo wa kabiri hari tariki ya 24 z'ukwezi kwa 4 mu 1994. Mbabwire kandi ko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa Bwana Vital Kamerhe yatangaje ko inyeshyamba zishe abantu 318 mu ijoro ryo ku itariki ya 14 Kamena mu ntara ya Tanganyika. Mu nama yamuje n'abadepite ku cyumweru, Bwana Kamerhe yasobanuye ko umutwe w'inyeshyamba wishe abo baturage uyobowe n'uwo minisitiri w'ingabo aherutse kuvuga ubwo yagiraga uruzinduko muri Tanganyika. Ati muri hari umuyobozi w'inyeshyamba uvuze ubwo minisitiri yagiraga uruzinduko abantu 318 bishwe mu ijoro ryo kuwa 6 muri Moba mu ntara ya Tanganyika kandi abatuye aho barahakuwe. Ntabwo Kamerhe yavuze izina ry'umutwe w'inyeshyamba wishe abanyekongo ndetse n'izina ry'umuyobozi wabo. Mu ruzinduko minisitiri w'ingabo yagiriye Moba mu kwakira ko umwaka ushize nabwo ntabwo aya makuru yashyize ku karubanda. Kamerhe kandi yasobanuye ko n'umujyi wa Karemi usanzwe uri umurwa mukuru wa Tanganyika umutekano wazambye ari mu birometero 300 birenga ujya muri Moba. Ku rundi ruhande ariko kandi wise General Kabido umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro FPP ushinjwa gufatanya n'inyeshyamba z'imviturwa yatawe muri yombi ku wa 4 mu cyumweru gishize ari Butembo muri Kivu Amajyaruguru burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Nk'uko umuhuzabikorwa w'abakorerabushake bashinzwe kurengera igihugu no kuvuga wazirinde mu Majyaruguru yabitangaje, uwo muyobozi w'inyeshyamba yajyanwe ibeni imbere yo kwimurirwa Kinshasa. Ifatwa rye ngo ryakiriwe neza n'abaturage benshi muri Kivu Amajyaruguru mufata nk'umuntu wagambaniye igihugu nk'uko iyi nkuru ya media Kongo bitangaza. Bamwe mu baturage ba Rucuru babihamya bagira bati kuva iyi ntambara y'iboshotoranye yatangira Kabido yakekwaho gukora n'inyeshyamba z'imviturwa. Bivuga ko yabarohereje iterambere ryabo mu bice byinshi bya Bunagana, Rucuru Centre na Kanyabayonga kugira ngo kunde yibonera amafaranga. Uwahoze ari umufasha w'ingabo za Kongo Kinshasa mu kurwanya imviturwa Kabido izina nyaryo akaba ari Kasereka Cassiano yatunguye Rwanda atangaza ku mugaragaro ko ashyigikiye imviturwa ku itariki 7 uyu mwaka. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi Augustin Darwin, igisirikare cyahise cyamagana kugira impamvu ebyiri ko bishingiye ku nyungu zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubwo kwisura bivuga ko kwateje amacakubiri akomeye muri uyu mutwe we, abenshi abanyamuryango ba FPP
banze iki gikorwa bavuga ko ngo ari ukugambanira ubusugire bw'igihugu. Umutwe witwaje intwaro wa FPP ukorera mu turere twinshi two muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri ubushinjwa buri gihe icyaha cyo guhohotera abaturage nyamara gifatanye na FARDC. Ibyo byaha ntibyavugwaga. Mbabwire ko umuyobozi mukuru wa MONUSCO akaba n'intumwa y'umuryango w'umukuru w'umuryango w'Abibumbye muri Kongo Kinshasa Madame Bintou Keita ku cyumweru yashoje uruzinduko rw'iminsi 3 yagiraga mu mujyi wa Goma. Muri urwo ruzinduko Bintou Keita yahuye n'abantu batandukanye barimo abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba za M23. Mu biganiro bagiranye akaba yaragaragaje ko MONUSCO izakomeza kuzuza inshingano zayo cyane cyane zijyanye no kurinda abasivile bari mu kaga. Mu butumwa bwa nyuma mbere y'uko asubira Kinshasa, Keita yavuze ko ubw'indege yageraga mu birindiro bya MONUSCO yaganjwe n'amarangamutima akomeye, kandi ibiganiro yagiranye n'abaturage ndetse n'abayobozi ngo byamweretse ko akiri icyizere ko amahoro yagaruka muri kariya karere. Uruzinduko rwawe mu gihe ako gace kagikomeje kurangwa n'umutekano muke utewe n'imirwano ihamaze igihe by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Rukaba kandi mu rwego rwo gutegura raporo azashyikiriza akanama k'umutekano karindwi mu mpera z'uku kwezi. Bintou Keita yasobanuye ko ubutumwa bw'umuryango w'Abibumbye muri Kongo Kinshasa MONUSCO bwiteguye gukomeza gutanga inkunga ku mishinga yose igamije guhosha intambara no kugarura amahoro mu karere. Abayobozi ba M23 bemeje ko nabo biteguye kwitabira inzira y'amahoro, bakaba bashaka umuti w'ibibazo mu buryo bw'ibiganiro no gukomeza imirwano. Mu rwego rwo gusuzuma ibijyanye n'umutekano, Bintou Keita yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za DRC General de Division Monwabisi Tiakopu. Yasuye kandi abasirikare ba Kongo ndetse n'abapolisi bahungiye muri MONUSCO mu gihe M23 yafataga umujyi wa Goma, aho bategereje kwimurirwa kujyanwa ahandi. Abo basirikare n'abapolisi bashimiye cyane MONUSCO kubw'ubutabazi n'ubufasha yabahaye. Bavuze ko ubufasha bwabo bwatumye barokoka intambara ubwo bari basumbirijwe na M23, aho bagera ku 159 babaga muri MONUSCO bamaze kugezwa mu mujyi wa Kinshasa. Bintou Keita ashoje uruzinduko ashimangira ko MONUSCO izakomeza kuba hafi y'abaturage ikanashyigikira inzira zose zishobora gutanga umuti w'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa ariko kandi yemerera ubushinjacyaha bukuru kugeza Minisitiri w'Ubutabera Mutamba mu rukiko rusesa imanza kugira ngo buranishwe icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe kubaka gereza ya Kisangani mu ntara Copo. Icyo cyemezo cyafashwe binyuze mu itora ryabaye ku cyumweru. Mu badepite 363 bitabiriye itora, 322 batoye bemeza ko dosiye ya Minisitiri Mutamba igezwa mu rukiko, 29 barabyanga, abandi 12 barifata. Inteko yari yerutse gushyiraho komisiyo yasuzumye dosiye ya Minisitiri Mutamba ubwo amuhataga ibibazo. Yisobanuye ko miliyoni 19 zo mu mushinga wa gereza ya Kisangani zayoherejwe kuri konti y'ikigo cy'abari ingaboneraho gusaba imbabazi. Nubwo Minisitiri Mutamba yemera ko habayeho ayo makosa, yagaragarije iyi komisiyo ko afitanye amakimbirane n'abayobozi bakuru barimo umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Mvonde ari nawe umukurikiranye muri uru rubanza. Minisitiri Mutamba yasobanuye ko azira ko yaragurukiye abarangwa n'imikorere mibi mu rwego rw'ubutabera kuva yajya muri guverinoma muri Gicurasi umwaka ushize, ndetse ngo umushinjacyaha Mvonde ashaka kwihorera. Uyu muyobozi yavuze ko inzu y'ibihumbi 900 by'amayero Mvonde yaguze mu iri gukorwaho iperereza, bityo ko umushinjacyaha mukuru ngo nta bubasha afite bwo kumukurikirana. Icyemezo cy'inteko gishimangira ko ibisobanuro bya Minisitiri Mutamba bitahawe agaciro ndetse mu gihe cya vuba agomba kuburanishwa. Nasimbukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banazwi iseswa ry'idini Glory of Christ Tanzania Church n'umunyapolitiki Joseph Gwajima ngo ryabayisobanura n'umutegetsi mu cyiswe ihangana rya Herode na Pilato basanzwe bavugwa muri Bibiliya. Ikinyamakuru The Chanzo cyanditswe abayoboke b'iri dini ku cyumweru bahanganye na polisi ubwo bari baje gusengera inyuma y'urugi rukinze. Iri torero ry'umunyapolitiki usanzwe mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania ku itike y'ishyaka muri ku butegetsi ryasheshwe mu gihugu kuko nyaryo yamagana iburirwa irengero ry'abantu bikozwe na leta. Ku cyumweru bake baje gusengera inyuma y'urugi nabwo bafite ibyapa byanditseho ko bamagana iburirwa irengero ridasobanutse ry'abantu mu gihugu, bahangana na polisi yabirukanaga. Abo baturage bavuga ko bamagana ifungwa ry'isengero kuko ngo itegeko nshinga riba uburenganzira bwo gusenga, ndetse ko bashaka ko ibyo bamagana bishira mu gihugu. Amakuru muri Tanzania avuga ko batewe ibyuka buryana mu maso na polisi igamije kubatatanya, ariko babibamba kugenda. Iri torero rizwi nka Ufufana Uzima Church abasengera bavuga ko imifungire yaryo imeze nk'ihangana rya Herode na Pilato, ubwo buri wese yashaka ko mugenzi we ari ufata iya mbere mu kubamba Yesu. Aba basengera bari bihuza bavuga ko ibiro ry'amadini muri Tanzania ritemera ko bafunzwe. Idini naryo rikaba ritemera ko ryafunzwe, nyamara igipolisi kikaba gifata imyanzuro nk'aho iri dini ryafunzwe. Ibi bigashyira mu kera gato amategeko muri Tanzania. Polisi ivuga ko yagerageje guta muri yombi nyiraryo Depite Joseph Gwajima, ariko yamubuze akaba atazwi irengero rye. Abavuga ko iri dini ritafunzwe bavuga ko ibaruwa ifunga urusengero yandikiwe urutari rwo ngo handikiwe iryitwa Glory of Christ Church, nyamara mu mategeko ryaba ryitwa Glory of Christ Tanzania Church. Ibyo bashingira bavuga ko amadini abiri atandukanye ndetse na leta yitakanye iyo wari urimo amafuti. Abasengera bavuze ko ikibazo cyabo gishingiye ku mpamvu za politiki kurusha uko ngo byaba ari idini bisanzwe. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banzi ko Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ari kwiga uburyo bwo kwagura ingamba zo kubuza abaturage bo mu bihugu bitandukanye kwinjira muri Amerika harimo na Uganda, aho ashobora gushyiraho ibihano kuba mu bindi 36 byongera ku byari bisanzwe bikumiriye. Mu ntangiriro z'ukwezi Trump yasinye iteka ribuza abaturage mu bihugu 12 kwinjira muri Amerika. Yavuze ko icyo cyemezo kigamije kurinda Amerika bakora ibikorwa by'iterabwoba baturuka mu mahanga n'ibindi bikorwa bibangamiye umutekano w'igihugu.
inyandiko y'ibanga yasinywe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yagaragaje impungenge ku bindi bihugu bishobora guturukamo abantu bangamira umutekano wa Amerika. Ivuga kandi ko hari ibindi bihugu 36 bifite impungenge bishobora gutangaho igitekerezo cyuko byafungirwa mu minsi 60 iri imbere. Impamvu zituma Amerika ifite impungenge nk'uko bivugwa muri iyo nyandiko zirimo kuba bimwe mu bihugu bifite ubutegetsi budakora neza na Amerika mu gutanga ibyangombwa by'ukuri bigaragaza umuntu uwo ari we. Indi mpamvu ni ukutizera umutekano w'impapuro z'inzira cyangwa se pasiporo z'ibyo bihugu. Hari n'ibindi bihugu bivuga ko bitagaragaje umuhate mu gufasha leta z'ubumwe za Amerika mu gutaha ku ngufu ko abaturage babyo bahawe amabwiriza yo gusubira iwabo muri Amerika. Hari n'ibihugu bifite abaturage barengeje igihe bagomba kumura muri Amerika bigendanye na viza zabo. Indi mpamvu zirimo ibihugu bifite abaturage bagaragaweho ibikorwa by'iterabwoba muri Amerika cyangwa se ibikorwa byo kuba urwango no kwanga Amerika. Ibihugu bishobora guhagarikirwa cyangwa se gushyirwamo naniza mu buryo bwo kwinjira muri Amerika mu gihe bitakemuye izo mpungenge mu minsi 60 harimo Angola, Antigua, Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cape Verde, Cambodia, Cameroon, Côte d'Ivoire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Misiri, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Sao Tome Principe, Senegal, Sudani y'Epfo, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia na Zimbabwe. Ibyo bihugu byongera kuri 12 biherutse guhagarikirwa kwinjira muri Amerika ari Afghanistan, Myanmar, Chad, Repubulika ya Kongo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Abasesenguzi ba politiki muri Uganda bavuze ko gufata uyu mwanzuro ku gihugu cya Uganda bizagira ingaruka nyinshi ku bukungu bw'igihugu, cyane ko n'abanyeshuri bajya kwiga muri Uganda cyangwa se gutembererayo batazongera kwemererwa kugenda. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe urwego rushinzwe iperereza rw'igenga muri polisi ya Kenya rwasabye ko abapolisi bakeka uruhare mu rupfu rw'imirimbanyi Albert Ojwang baba bafunzwe iminsi 20 mu iperereza rigakorwa. Uyu muturage yaguye muri kasho ya polisi. Polisi itangaza ko yabarise ku rukuta, ariko ibizamini bya muganga byerekanye ko nyakwigendera azize inkoni. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko igihugu cyuzuye uburakari ku mpande zose bamagana urupfu bashinja ubutegetsi. Uyu mugabo wari ufite imyaka 31 azize ko yavuze nabi umukuru wa polisi wungirije muri Kenya, ubona barimo arasabwa kwegura kubera urwo rupfu. Abanyapolitiki bashyigikiye perezida William Ruto bashinja Gati Gacagoza mwungirije ko ari gusembura imyigaragambyo ngo perezida Ruto yegure. Tariki ya 15 ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abapapa ku isi. Umukobwa wa perezida William Ruto yatuye uburakari bwo yifurizaga se umunsi mwiza ku rubuga X, abarukoresha bakamwibutsa ko ari umwana w'umwicanyi ruharwa, ndetse ko na se wa Ojwang nawe yakaba yabyifurijwe n'umuhungu we bashinja kwicwa ku mabwiriza ya perezida William Ruto. Bwana Gachagua avuga ko ari agatsiko k'abicanyi muri polisi ya Kenya kandi karemwe na perezida Ruto yahoze yungirije gashinzwe guhotora buri wese udasingiza ubutegetsi bwe, nubwo nta bimenyetso bitangira, ariko abantu bagakeka ko ubwo yahoze amwungirije buriya ngo atabeshye koko gahari. Reka nsoze mabwira ko perezida wa Amerika Donald Trump yanze umugambi wa Israel wo kwica umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, nk'uko abakozi batatu boheje umutegetsi bwa Amerika babwiye ikinyamakuru CBS News. Trump yabwiye minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ko kwica Khamenei atari igitekerezo cyiza nk'uko umwe muri abo bakozi yabivuze. Trump ubwo nta kiravuga kuri ayo makuru. Icyo kiganiro bivuga ko cyabaye ubwo Israel yatangiraga ibitero byayo kuri Iran ku wa gatanu. Mu kiganiro yagiranye na Fox News, Netanyahu ntiyakanye cyangwa se ngo yemere amakuru y'iro nta makuru byabonye itazi ko Trump yanze umugambi wa Israel wo kwica Ayatollah. Netanyahu ati hari ibihuha byinshi by'ibiganiro bitigeze bibaho kandi ibi ntabwo ndi bubijyemo, ariko ndababwira ko nibaza ko dukora ibyo dushaka gukora tuzakora ibyo dushaka gukora, kandi nibaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi icyiza kuri Leta Zunze Ubumwe, kandi ibyo ntabwo ndi bubijyemo. Umwe mu bategetsi muri Israel abwiye NBC News ko mu biteganijwe Israel ntiyica abategetsi ba politiki. Ati turibanda ku ngufu kirimbizi n'igisirikare, sinibaza ko umuntu wese ufata imyanzuro kuri izo gahunda akwiye kubaho byoroshye kandi yidegembye. Israel yagabye ibitero bya mbere ku bikorwa remezo by'ingufu kirimbuzi bya Iran ku wa gatanu, yanishe kandi bamwe bakuru b'igisirikare n'abahanga muri siyansi y'ingufu kirimbuzi. Kuva ubwo ibihugu byombi byakomeje kurasanaho za misile nyinshi. Mu ijoro ryo ku cyumweru byari bigeze ku munsi wa gatatu. Mu butumwa heruka gutangaza ku rubuga rwe Trump Social kuri iyi mirwano irimo kubera muri Burasirazuba bwo hagati, Trump yagize ati Iran na Israel bikwiye kumvikana, yongeraho ko azafasha bombi guhagarika imirwano nk'uko yabigenje ku Buhinde na Pakistan. Avuga ku makimbirane aheruka hagati y'ibihugu byombi, avugana n'abanyamakuru mbere yo kuva mu nama G7 muri Canada, Trump yavuze ko Amerika izakomeza gushyigikira Israel kandi yanga kuvuga niba yasabye icyo gihugu guhagarika kurasa kuri Iran. Ibindi biganiro ku ngufu kirimbuzi hagati ya Amerika na Iran byabiteganyije kuba ku cyumweru, ariko umuhuza minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Oman umunsi umwe mbere yaho yatangaje ko bitakibaye. Iran yabwiye Qatar na Oman ko ititeguye kuganira ku gahenge mu gihe kibasiwe n'ibitero bya Israel, nk'uko umwe mu bategetsi bo yabibwiye Reuters ku cyumweru. Andi makuru ava ku bitero bikomeye hagati ya Israel na Iran bigeze ku munsi wa kane nta guhagarara, buri ruhande rukubita babaza. Israel yatangaje ko mu ijoro ryo ku cyumweru yarashe ibirindiro ku mutwe wa Iran Revolutionary Guard Corps,
ari nawe ukomeye kurusha indi mu ngabo za Irani. Itangazo ingabo za Israel zasohoye kuwa mbere rigaragaza ko indege z'intambara za Israel zarashe uduce 10 twakoragamo ingabo z'umutwe wa Quds wategurirwagamo ibitero bigabwe kuri Israel. Ari ziratangaje ko muri ibyo bitero hishwe abandi bajenerali babiri ba Irani. Umutwe w'abakurds ni ukomeye cyane mu gisirikare cya Irani, washinzwe mu myaka za 80, ukaba ushinzwe ibyerekeye ubutasi, nawe ushinzwe ibikorwa bihuza Irani n'imitwe yitwaje intwari ikorera muri Afghanistan, Iraq, Libani, Syria na Palestine, ari imitwe nka Hezbollah na Hamas. Umugaba mukuru w'ingabo za Irani Hossein Salami yishwe mu bitero bya mbere Israel yagabye ku itariki ya 13, ahita asimburwa na General Ahmed Vahidi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 15 Kamena, Irani nayo yagabye ibitero ikoresheje ibisasu biremereye ku nyubako nyinshi zituye mu mujyi wa Tel Aviv, Petah Tikva ndetse na Haifa. Israel yatangaje ko abantu 8 bamaze kumenyekana ko baguye mu ibyo bitero, bane baguye Tel Aviv, umwe apfira Beni Brak, mu gihe abandi 3 bapfiriye mu mujyi wa Haifa. Ikinyamakuru The New York Times cyavuze ko ibitero byakomerekeyemo abantu 37 mu bice bitandukanye bya Israel. Tel Aviv nabo babyukiye mu marira, aho inyubako nyinshi zasenywe n'ibisasu byinshi Irani yarashe. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bari gushakisha mu nyubako zahirimye bareba niba nta bantu barimo bagihumeka cyangwa se bitabye Imana. Gusa umugore umwe wari wihishe mu gice cyo hasi cy'inyubako yabwiye CNN ati twasohotse buhoro buhoro kuko twari dufite ubwoba, twagendaga n'inyubako zigwaho tuva, byari nk'imyotsi ku buryo napfutse amazuru nkoresheje umupira. Ambasade ya Amerika Tel Aviv yagizweho ingaruka. Ingabo za Irani zarashe ibisasu byinshi biremereye umujyi wa Tel Aviv, bisenya inyubako nyinshi zituyemo n'abaturage. Amahoteli arangirika n'ibiro bya ambasade ya Amerika Tel Aviv byagizweho ingaruka. Nta mukozi wa ambasade wakomeretse, gusa ambasade ya Amerika ikomeza kuba ifunze kuri uyu wa mbere. Byanatangaje ko Irani yarashe mu mujyi wa Haifa hari uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli, ndetse amakuru yavuze ko humvikanye iturika rikomeye bigakekwa ko rwarashwe. Umuyoboro w'amashanyarazi mu bice byo hagati muri Israel nawo wangiritse. Kugeza ubu abanya-Israel bamaze kwicwa n'ibitero barenga 20, mu gihe ku ruhande rwa Irani hamaze gupfa 224, naho 227 bakomeretse ndetse bari mu bitaro. Magingo aya ibihugu byombi byasabye abaturage kuva mu bice byegereye ibigo bya gisirikare bagamije gukiza amagara yabo. Perezida wa Irani Masoud Pezeshkian yasabye abaturage kunga ubumwe bakarwana urugamba na Israel. Ati budutandukanye n'ibibazo twahuranye tubikeye ku ruhande, tugomba gushikama tukarwanya ubushotoranyi dushyize hamwe. Ni mu gihe Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz Israel yameje ko ubutegetsi bwa Tehran buzirengera ingaruka z'ibitero byagabwe ku basivile. Ati ubutegetsi bw'igitugu bwa Tehran bwavuyemo abicanyi b'ibigwari barasa ku macumbi y'abasivile bagamije gukoma mu nkokora ibitero by'ingabo za Israel. Abatuye Tehran bazirengera ingaruka zabyo. Intambara yo hagati ya Israel na Iran yatangiye ku itariki ya 13 Kamena. Israel igaba ibitero ku bikorwa remezo bikora ingufu za nucleaire muri Iran, ndetse yica abasirikare bakuru n'abahanga mu gutunganyiza ingufu benshi. Nta masaha yashize Iran nayo isitangira kwihora ikoresheje ibisasu biremereye ifite. Nta uramenya icyerekezo cy'intambara.